ko haray mo wawi wallitorde ɓe subhanahu wa taala wi ko ɗum ɗo ɓurata ɓattinde hara on toñaani en seeditiki ala reweteɗo e goonga dewal nafay ngar ronkude rewde o lorra sona kanko Allah ko kanko tun o mara kafi ɗiɗɗo wona ka jinna wona ka malaika wona e ko hedditi e ko taga ko dewal ngal ko kanko tun haani waɗande nde tawi ko kanko tun tagi ko kanko tun jeyi ko kanko tun kadi oni neminde hay goto wonɗon wallitade ala hara dewal ngal no haani ka waɗane kanko tun kadi tawa kafidaka so tawi ɓiɓɓe adama ɓen kafiɗi Allah subhanahu wa taala e ko tagi kon hara ɓe tooñi ɓurɗe mawnude ɗen Luqman al-Hakim ko ɗum wiyatno ɓiɗɗo muɗum ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ko ayyo ɓinguel am wota kafido e Allah dey kafidugol e Allah ngol ko tooño molanaɗo ɗen seeditoɗo annabajo tedduɗo ko ho windere nden ɓurɗo en fof moƴƴude on Muhammad ibn Abdullah ko jiyaɗo makko ko nelaɗo makko mo Allah subhanahu wa taala neli faade e dendagal yimɓe ɓen ɗum ɗo ko hertande nde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hertori tawol ko e dendagal ɓiɓɓe adama ɓe mo nela annabaɓe feƴƴunoɓe e nulaɓe mum ko neleteno ko faade e yimɓe muɗum ɓen amma muhammadin sallllahu alayhi wa sallam risalatuhu ammatum li kulli bachar nelal makko ngal no huɓitani dendagal ɓiɓɓe adama ɓen raneɓe ɓaleɓe woɗɗuɓe ɓadiɓe ila ñande o nela ha dargal ngal dari kala hisowo o iwtere ɓawa e saria muhammadin sallllahu alayhi wa sallam on itiqadan wa qawlan wa amalan si on tigi daɗoya ñande dargal ngal dari yo Allah arsuko iwtirgol ɓawa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nden toro allahu tabaraka wa taala o ɓeydan nelaɗo e sahaba en kisiye kamɓe kala ñentinɗoɓe ha allahu tabaraka wa taala rono ndiɗo leydi e kone hoore mayre ko si ɗum feƴƴi musidɓe julɓe nene gotoɓe hule allahu seniɗo on waɗo yamiraɗi ɗin woɗɗito ɗon haɗaɗi ɗin waɗugol yamiraɗi ɗin ko nafoore wonande waɗɗo on woɗɗitagol haɗaɗi ɗin kadi ko nafoore wonandemo kadalika al aks ko noon si jommu waɗali ko o yamira ko o accali ko haɗa ko lorra kan kadi ko hoore makko yandata la yadurru illa nafsa o lorrata o tampinta si wona fittano makko ɗum waɗi ko faggiti ko yanoya e hoore makko o yoɓoyta joddi ko golli kon ñande o yiiɗo e Allah subhanahu wa taala haray musidɓe julɓe ande dey wondema jombugol ɓuri sonnajo gooto ko hunde sar'inade ka diina men diina l'islamu kan ɗum newnani dohiɗo o jombu ɓuri sonnajo gooto sa yii hande tumbodire no tumbodire wiyawa men newni yo jombe l'islamu yewtino en ɗum duuɓi wurure duuɓi temeɗɗe ila ñande l'islamu wi yo gorko jombu nayo haray ɗum ko hunde sar'inade ka diina men nde l'islamu newni nde o yamiri o rerɗini kadi o watti e hoore ɗon nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam nde wonno kanko firanta en aaji alqur'ana ɗen ɓe makani sahaba en ha hewti en tazawwaju lwaluda alwaluda fa inni mukathirun bikum l umama yawma alqiyama jombe rewɓe jibinoɓe ɓe yiɗuɗon ɓe jibinana on ɓiɓɓe mofte an ɗen ɗuuɗa waɗi dargal ngal si darike annabajo ɓe e jama muɗum on nelaɗo ɓe e groupe muɗum on ardoyta ñande dargal ngal ɗen haray mbiɗo yiɗi nde tawoyta iwtiroɓe ɓawo am ɓen hino ɗuuɗi haray noon no jeeya e konoɗa saabu ɗum si en jombi en jibini ɓiɓɓe haray ɗum ko hunde yamirande ka alqur'ana ko yamirande ka sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam jombugol ɓuri gooto ko sunna gurdan ɗan noon ila e jamanu ɓooyugo ila ɓiɓɓe adama ɓen fuɗɗi heɓade haray resugol eɗen andi ko hunde andaɗo bakkatu adaɗo waɗede hoore ndiɗo leydi ko ittugol wonki hakkude qabila e haabila eɗen andi koni sabu on ko hakkude makko e ɗimmo makko on fi jombugol haray so yii fi rewɓe no piire no naɓidire kaso bal no waɗidire piiji ɗi tawata Allah yiɗa yallaki immorde e daf uji e piiji bonɗi ɗi anduɗen saabu goɗɗo no ƴami ronki heɓude haray ɗum ko ilandema ka ar wande fi jombugol ila ɓiɓɓe adama ɓen heeɓi ɗum no wooda no anda ko hunde tabitude wona hande haldete fotte awanno goɗɗo no newnana jombugol ɓuri gooto ɗum ko hunde andane haray jombugol ɓuri gooto ɗum no ka e sariyaji feƴƴunoɗe ɗin si wiyama sharair asabiqa ko sariyaji ɗi Allahu tabaraka wa taala jippinnoɗin e nulaɓe ɓen
tawan wondi e yamiroje e haɗoje immorde e defte feƴƴude nde wono tawreta e linjil e zabour e suufi ibrahima wa moussa ɗiɗo fof sa daari e majji a tawa eno tonka allahu yamiri yo worɓe ɓen jombu ɓuri goto yahudu no andi ɗum nasara no andi ɗum malgré hande ɓe cati wi'ugol wonde gorko jombata ɓuri goto kono ko ɓe lundi woni kon ka defte maɓɓe ɓe wowli faaleji maɓɓe ɗin si wona ɗum si ɓe daari woni ka defte kon a tawa l'islam afwan allahu tabaraka wa taala hino yamiri ɗum ka nder defte maɓɓe jahadu biha wastayqanataha anfusuhum ɓe yeddude ka ɗenɗe maɓɓe kono wonkiji maɓɓe ɗin no yanana pellete ɗum ko non woni aray noon o jombugol ɓuri gooto no wirɗen ni no andano ka moftanmaji aɗa noɗi aɗo l'islamu arde si wona tun aɗo oɗo l'islamu arde mo nelaɗo sallllahu alih wa sallam jonna on tawno piiji ɗiɗi no ton ara nun ɗum tawi jaɓunoɓe ɓen jombugol ɓuri gooto tawi ɓe waɗana ɗum keero ɓe jomba yaka ɓe faala o moɓe faala o kadi alqur'ana no seeritani hen ɗum no woduno hay jombaynoɓe ɓiɓɓe mum jomba nene gotoɓe mum ɓewdi e reetu wotuɗo alqur'ana ari wiyen ɗum no gasata wona ha ka faalaɗa o wona mo faalaɗa o jombata l'islamu dotti o wi ko ila ɗo ha ɗo jombata ko kaari e kaari kaari jombata ma ɗum kaari e kaari e kaari a jombatama waɗi ko ɓen ɓuuri fanɗude ɓe a jombataɓe ko ɓen ɓuuri fanɗude l'islamu wi kaari e kaari e kaari ɓen noon si rewɓe fof heddi ke ɓen ɗon hanoma jombata hedditiɓɓen udditi dambugal ngal ha ka mo faalaɗa o kono noon ko ha nokkel kaari l'islamu o dotti aɗo l'islamu aɗo tawi keero ala ko hombo jombete ko ha jelo jombete ɗum noon tawi ko hunde lundinde ko l'islamu andi ko ɗiɗaɓum ɗum tawi sonnaɓe ɓen hiɓe weɓitani toñede e hoore koɓe jomba ton ɓay l'islamu ari l'islamu wi toñe ɗen gasata o ɓanti toñe ɗen o wi kadi udditangol bani adama on dambugal ngal o yaw ha ka o faala o ɗum noon kadi ala waɗi neɗɗanke ko ɓe heɓa feren ko darnamo si wona ɗum ko watta kon koko hulɓini l'islamu wi ko hana e jombata ibadallah yajibu an na'lama jami'an anna allah subhanahu wa ta'ala indama abaha ta'adduda harrama al-dhulma amma al-yawma faqad iqtarana at-ta'addud bil-dhulmi wa hal hadha 'aybun fi dinina am huwa 'aybun fi al-muslimin alladhina aqtahu fi tatbiq shar'illah innal ladhina yatazawwajuna akthara min wahida ثم يظلمون أو يظلمون فهم لا يطبقون أمر الله حيث قال سبحانه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباء فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا رجيا بالله نهاني نواتي كأن جلب بين فومي دين أندين ma ka andite mbayi ɗen andi koye diina jibina ɗen nde wonno l'islamu o hay hunde ko acci ala bani adama o jibinama e nder diina kan haray komo e hoore laawol ngol hay si o selay kono haray ko laawol ngol o acciti kono koye hoore laawol woni ko jibinama ɗen hani yettude allah ɗum nde tawi koye l'islamu jibina ɗen wona ekkiteteɓe piiji ɗin haray ko ɓuri ɗuɗude kon hay si tawi woni en sele laawol ngol kono en selay hoore ɗen andi no hani gande wonde jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o newni jombugol ɓuri aaden gooto kono noon o harnini toñe ɗen amma hande no woodi e galleji ɓuy ka tatto nayo jomba tawa toñe mawɗo eno wadde to jon noon ɗen toñe wonɗe wadde ɗin galleji ha hulɓina rewɓe ɓen jaɓugol yo moodi maɓɓe jombu ɓayi galleji ɓuy ka sonnaɓe ni salorde yo moodi mum jombu ko saabu yi'ugol mawdi kaari ɗa jombi ɗiɗo jombi tato fewno tawno ko kamɓe tun ɗiɗo tawi no ɓutti sonja o ala himo hettude haqqeji makko ɗi ka kaari jombuno heɓuno sina ila ɗon o fuɗɗi sonjade ɓe yewtidira siba ɗum ɗo woni saabu ha rewɓe ɓuy huuli ko wiyete kon sina tawa ko yontigi huulu ko hewtalimo taw ko yiyali saabu noon ko yii kon ka kawtal makko ka ɗimmojo makko mo ñallida taw mo yaɗata magiti on mo kafidi haajuji ɗin on no mari ɗimmo on no sifanade mo lorraji koni ka nder wadde ka galleji ɗum ɗo woni saabu rewɓe ɓuy huli sina tawa sina o hewtali joni noon oɗo ella sikke ala ko ella nde duhiɗo tooñi sonnaji miskina mo tawata o fuu makko ko o lowɗo kanko tigi e tagude makko nin ko o lowɗo ko woni o koye o wallite si o wallitaka marsata
o ƴettama o halfinama ma an a o gorko mo tawata hiɗa timminana haqqille timminana tagu wona jomiraɗo subahana taala wi noon arrijalu qawwamuna ala nisa tawi o heeɓi tooñe e junngo ma tawi o maraka o fitta gonɗi makko ɗin pellel sikke ala so tawi ɗum ɗo ko tooñe si ɗum ɗo ko ayiɓe kono landal ngal yalli o ayiɓe mo o gorko waɗi o gorko mo hulaali allah tabaraka wa taala o yurminali o debbo miskinu mo o ƴettoyi ka mawɓe muɗum ɓen o addi o wi o ƴetti conséquence fi makko on ila e ñammingol mo e holtingol mo e ñawdugol mo so nawni e waɗangol mo haajuji makko ɗin o rowtiri dongal ngal ɓen makko e yumma makko kanko o ƴetti oɗo o hulaali allah o ronki timminde nin ahadi ɗon hakkude makko isra e makko ɓen yalli ɗe tooñe o ayiɓe mo o gorko ɗo waɗi koye diinal islamu ka woni yamel kay on tigi jombo ɓuri gooto ka koye o gorko mo tawata ko julɗo kono o gollitiral sare makko on ayiɓe on fiilan koye gorko o woni wona e diina diina kan kañum ka tooñata koyo neɗɗo mo gollitirali diina mum kan imma majjeede sariya on ma ronkude haajeede tawa ko ɗum woni sabu ha on tigi o tooñi par ce que ko gootelen ɗiɗi onte imma on tigi o majja hondul islamu wii hakkude aadenge duhiɗo e sonnajo mum ko ɗum haani mo waɗani sabu majjeede mo ma ronkude mo haajeede tawa haajaka ko gootelen ɗiɗi wonte si wona ɗon si on tigi o anndi enele si o tooñi o sonnajo yowmal qiyama si sonnajo muññaki ko aduna ga darngal si darike o naato e ta aljanna ma o yaha yiite ha o sonnajo hetta haqqe makko on haqqe on toon noon wona mbaldi hettoto toon wona dépense hettoto toon wona naɓede labtani woni ko hettoto toon siko ɗum on tigi mankinannomo ko aduna ga ko ɗum hettoyto toon ko julde korka hajju zakka moƴƴereji ko ɗum hettoyto toon haray goto fof no hani andutude ɗum sonnajo on si a jonnitaalimo ɗo haqqe makko on kala haqqe mo joganiɗamo ɗo hay so tawi ko yewtudugol e makko ɓayde ɗum ko haqqe sonnajo on e dow moodibo makko yoɓe yewtudu yo moodibo makko ittumo wula aray o haqqe ɗo si sonnajo on hettaalimo ko adna ga wona si darngal dargue inne o yeyi wonon ɗa e samour yewton ɗo ha o itto wula ara o hetti haqqe makko walla o ka juldema ƴettete beru ko tawno an e makko on wowlidata ko ɗon ƴettete o yoɓe si a jonnatano o dépense ko hande muɗum kon dargal ngal si darike wona awa calculde ɗo ko balɗe jeɗon ali bal dépense awa daaro ɗum ɗo jonnama walla na ɗum ɗo waɗoyte toon ko darete ka julde ma beru ko tawi kon balɗe a jonnal dépense ɗen o jonnite kono si o nawni kono si alhaali hiɗinde fo macci joni noon oɗo ayyiɓe koye gorko on woni wona e nder dinal islamu kan saabu no yimɓe ɗuuɗuɓe no jombude ɓuuri gooto hande toñeji jani wona toon taɓe jaɓali gollitirde yamirore allahu tabaraka wa taala nden ka o yamiri ɗo so tawini on huuli nde on lumɗata jombe sonnajo gooto waɗi noon jombugol ma gooto wonda e on ɗon tawa ko mapodotoɗa ko e fi on ɗo wona ɗiɗo ma tato ɗum no wona no gasa ka hoyfinantama tawa toñe ɗen ɗe ɗuwiɗali e hoore ma ɗe toñuɗa oɗo sonnajo ɗum ɗo noon jomiraɗo subahana taala ko addiri ɗum ko solution kosi tawi a lumɗata o wi ko wa in khiftum ko si tawi on huli si wona ɗum haray ko landaɗa ko ya jombunayo waɗi noon e yiyo e joni ko fi honɗum l'islamu wiiri ya jombunayo idan ko si tawi woni a hulata ɓafan a huli tawa nde a numɗata l'islamu wiya jombo goto fi wota a tooñu innal mu'mina minna la yaqbalu an yunaqisha qadiyata ta'addude min haythu thubutiha li annaha qad thabatat fi l-qur'an wala min haythu salahiyatiha lilmujtama wa naf'iha لأن الذي شرعها هو الحكيم الخبير فهل يشك مسلم مؤمن في حكمة الله تعالى؟ لا قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا راه مسيبɓe julɓe gomɗinɗo e meɗen o jaɓata poɗodirde e goɗɗo yallinɗo jombugol ɗiɗo ma tato no dagui ka dagaki julɗo o diskididata ɗum e goɗɗo fi honɗum landagol ene jombugol ɗiɗo no dagi ka tato jombugol tato nayo no dagi julɗo diskidata fiiɗo sabu noon no tabiti ka alqouranul karim en jangi aya on ka jomiraɗo subahana taala wi ɗon ya jombo tato ma nayo ma ɗiɗo ma tato ma nayo aya o janga en janganama haray ɗum ɗon hunde tabituɗo wona kadi est ce que mo jombi nayo so tawi ɗum no moƴƴanimo julɗo kadi diskidata fiiɗo julɗo gomɗinɗo allah o diskitata est ce que so jombi nayo si tawi ɗum no moƴƴi si tawi no moƴƴani mo kanko ma no moƴƴani e société o ɗum kadi julɗo landota ko ɗum waɗi noon sar inɗo yo jombe nayo o
ko allahu tabaraka wa taala anduɗo e on on mo tawata himo andi kala hunde hay hunde o watta sena ko tawata ko ɗon hani wonde idan sa yi l'islamu yiya jombu nayo no woodi ko l'islamu wiiri ɗum waɗi noon allahu tabaraka wa taala kanko andi ko moƴƴanta jiyaɓɓen kon jomiraɗo subahana taala ko ɗum wi e suratul ahzab o wi hanana gomɗinɗo gorko wona gomɗinɗo sonnajo si allah e nelaɗo ñaawi ñawore nde o heɓata suɓagol e ñawore allah ɗum hanana ɗum gonɗinɗo gorko wona gomɗinɗo sonnajo si allah wi hunde kaari koye waɗe na landu fi honɗum koye a gollu tawi ɗa hippa tawi a hippata ronka gollirde ɓay a hippata kono tawa allah no renam ma ɓernde ma nden no jaɓi koko watte tawa allah no renam ma ka ɓernde ma hiɗa jaɓi hinni ko yamirore allah ni ko nde tawata mo yamiri yo o waɗe a etike foddetaga ma ɗon ya waɗu a wawani tawa allah yiyante ko a wawani woni tawa ko ɗum haɗi waɗa kono wigol ya deskitu comme ɗin ɗum hananama yomiraɗo subahana taala yo man yasillahu wa rasula kala yedduɗo allah e nelaɗo on faqad dalla dalala mubina haare o majjere woɗɗitinde peewal en kewa allah subhanahu wa taala yo allah arti ko en jaɓugol ñawoje ɗe allah ñawiɗen e dow meɗen o danda en woɓugol yamirore makko ne nelaɗo makko on fi wata e majjere ɓanguna nden aqulu qawli hada astahfirullah li wa lakum astahfiruh innahu huwa al-ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma salli wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du ibadallah hunaka daruriyat min janib ar-rijal qad tad'uhum ila at-ta'addud kan yajid ar-rajulu zawjatahu aqiman fahal idha tazawwaja hadha ar-rajulu talaban lil walad yakunu kha'inan kalla wa bal la shakka anna hadha la yaquluhu aqil أو قد تكون المرأة مريضة أو ناشزة أو تكون غير كافية لقضاء وتر فهل الأفضل لمثل هؤلاء الزوجات أن يتزوج أزواجهن بزوجات ثانية أم يطلقوهن ثم يتزوجون غيرهن كما أن هناك حاجة وضرورة من جانب النساء فالملاحظ أن عدد النساء يفوق بصورة مضطردة عدد الرجال في أكثر المجتمعات ولكي تحفظ للمرأة كرامتها وإفتها فلا بد من التعدد إن المجتمع اليوم يمتلئ بالشابات الأوانس اللاتي تجاوزن من سن الزواج وكثير منهن يعتسرها الألم ويلفها الحزن وهي ترى أقارب الزمان تمضي دون أن يتقدم إليها من يطلبها ولو فكرنا قليلا لرأينا كيف يمثل تكدس البنات في البيوت بلا زواج من خطر إنه خطر لا يعلمه إلا الله يبتي الله سبحانه وتعالى سيرتي كلا رأيته دوغا سما كانكو الله كانكو لغيدو يمبي موجوبه بن يالا ودوني موجوبه بن den seedo ala rewte do gonga sona kanko Allah annabi Muhammad ko jiyaado makko ko nelaado makko yo Allah juule makko hisinama hisinde si dum feƴƴi jiyaabe Allah hare no wodi piiji di tawata ko di be ka worbe be taway di noddi yo gorko on jombu buri sonnaajo goto kono si goddo jombi sonnaajo ari tawi ko e gebal ngal Allah subhanahu wa ta'ala sendi yedimo tawi wana o jibino fayde ngandi yomiraado subhanahu wa ta'ala ko wadi rewbe ko tato ko sonnaajo jibino worbe e rewbe e sonnaajo jibino rewbe tu e sonnaajo jibino worbe tu nayabo on ko sonnaajo mo jibinta fu Allah tabaaraka wa ta'ala ko ni o tagiri rewbe be jonnon tawi a jombi sonnaajo a hawroniri tawi ko e ngal gebal ko sonnaajo mo jibinta a jombi oɗo ko goto wi ayo jombe na ya feƴƴu goto yahana ɗiɗo en yewti en fotti ɗum wona e goto jombu ɓuri goto so a jombi goto lanni wano yahudu e nasara accitiri noon koni ka defte maɓɓe ɓe farla e jama on ko tawata windaki nder ko a jombu goto pet si tawi a hawrodiri noon e oɗo tawina jibinowo joni ko ya wonno an tawa ñande mayɗa o langawol ngol taƴi fima o muli l'islam wi o woy ɗum ɗo ko lorra mo tawata no noddi yo sonna o gorko oɗo yo jombu si oɗo jombiri sonnaajo goo watti e o dimaro mo jibinta fi o heɓu ɓiɓɓe fiwota makko fi makko wota mulu tawa kan kadi wooɗay ko acci ɓaawo ko woni yangade o naata o yaldata no woɗi ɓe o accani si oɗo jombi yalli hare oɗo jamfike o sonnaajo tawaɗo hara o toñama waɗi noon no jeeya e hadafu jombugol ngol hara na surugol hoore mum tum
ko nelaɗo ma kalno ko sukaɓe ɓen jombe fa innaha agaddu lil basar wa ahsanu lil fard no jeeya nafoore jombugol ngol kol mbay guite ɗen joguito to neɗɗan ken haɗa waɗa al zina no jeeya mon kadi on tigi heɓe zurriyeten tayyiba yo heɓo ɓiɓɓe laamuɓe ɓeyno wonana nelaɗo sallallah alih w sallam militaire wonanamo militant ɓe makko ɓe wimo doyto dargal wono wiiri en noon e hadise mo janguɗen nane joni noon si a hawrodiri oɗo sonnajo tawi o jibinta l'islam wiya jombo goɗɗo watta ɗum belajo a heɓay ɓiɓɓe juugono ta ya accutu omo jibinali o yurmin o jogoɗamo tambitoɗamo si o hippi wonde ɗon o muñño are koya joguitomo jomba goɗɗo go fi on ɗon jibinani l'islam no jeeya nafoore ko l'islam waɗiri kon ta abudu zawjat sikke ala wonde si tawi oɗo wi o jombata ɓay tun kanko ko goto wiya o hawrodiri mo jibinta yomo haqqe wowata no wawa wonde ara sonnajo on himo nawne nawnare nde permettata mo jibingol hay so tawi ko jibinaynoɗo kono o hawra e nawnare no wawa o jibina goto ɗiɗo hatta ɗo o heɓa nawnare taw oɗo si o jibini haray o maayi ila ɗon ɓe kondanamo jibingol joni o gorko jombuɗo oɗo o wiyama ko goto pette o jombata haray ko wonɗo hande kadi wala ɓiɓɓe ma o ala sonnajo ka o hunta haaju makko la l'islam wi o haray o toñama yu o jombu kadalika no wawi jombaɗo sonnajo tawa wondota nashiza tawa sonnajo on no wuuli kat tawa wondota ko few si a wiyama ko goto pette jombata tawi an e oɗo ko o hawrodirɗa e mum haɗa akkadi a fallike islam wi na goto jombete ɗiɗo fof ko nafooreji ɗi tawa toon holli dina meɗen kam ɓay ko allahu tabaraka wa taala ɗo sar inde mo andi ko moƴƴani hen kon o newni a jombo goo ɗiɗo tato nayo a wawata tawde a jombi nayo tawa heɓata ko falla ɓeɗo fof kalla e nder ɓeɗo woode waɗanoma ko waɗa waɗanali ma ko mankireɗa kon ka oɗa woni saabu ha jombuɗa oɗa no gasa a heɓe ɗum e oɗa l'islam wiya jombu hanaɗo no wawa wonde hara sonnajo himo ɗon o nawna o bona gikku himo jibina kono tawa gorko on wawata yondinirde mo kanko to saabu o heɓata ko faala kon fof e on ɗon l'islam wiya jombu goɗɗo ko heno wallitoma si wona ɗum a acce on ɗo yalta waɗoya zina l'islam ko ɗum woni barirde fiyo jomde ko taw on tigi yaltu wona gorko yaltu waɗoya zina wona sonnajo on kañum kadi accu mawɗi mo no yaha waɗoya zina ko ɗum l'islam yamiriri yo jomde idan ɗiɗo fof l'islam daari sar ini jombugol goto ɗiɗo tato nayo joni so tawi woni sonnajo on ko goto e ɓe kontaɓe ɗo woni windanɓe en hutuba on ɓe landi ɓay ko ligue islamique national o windi mo addi ɓenni yalli ɓe jiwɓe ɗo ɓe sonnaɓe wowɓe ni hikma on koye moɗi maɓɓe jombo e goɗɗo ko wattida e maɓɓe ɓe gera probléme on ka nder galle ton ko ɗum woni ko moƴƴi ka koye o accuto sonnajo taw joni o ala moɗi si o jomboya goɗɗo goo taban ɓay ko l'islam woni ñawude l'islam yaɗa koye goɗɗo ko wattida e makko gera probléme o ka nder suudu na ya accutum o yaha wono woniri noon no ka telemma ka sonnaɓe kadi janibiya daruriya telemma ka sonnaɓe mo tawata no noddi e nene yo gorko jombo ɓuuri goto ɓe wi si en daari e jama meɗen o en daari génération mo wurduɗen e muɗum on ɗo e nokkeli woɗɗi goo kadi haɗana ka meɗen ɗo pellet sikki ala sonnaɓe ɓen no ɗuuɗi ɓuuri worɓe ɓe ɗum ɗon ko hunde sutade ndaare marché meɗen ɗen hande hanki nun tawi ko boutique aji worɓe tuyata madina ɗo e table hande sa a jindi sa tawi ɗo boutique goto gorko a tawa ko sonnajo hikkilo siko tabal a tawa ko sonnajo hikkilo woni sa yaha e centre ji goɗo tawa ko sonna tuwon to ndaare laawi ɗin kadi no a jindireɗe on ko rewɓe ɓen ɓuuri ɗuɗude worɓe ɓe ɗum sikki ala joni noon si tawi wiyama ene goto ɓe ko sonnajo goto jombata rewɓe ɓe no ɗuuɗi ɓuuri worɓe ɓe haray ɓe heddiɓe ɓe baali mawɗi mum kamɓe koɓe wurini haɓe maaya l'islam wi o ɗon o wi e jombe gorko ɓe tawɗo hippay o jombo ko fanɗi o ɗiɗo tato ha nayo o hatta ɗo ɗum wallitoto fiino adadu sonnaɓe ɓe ɗuytora jon noon fiyo sonnajo teddugal makko ngal yo ngal hiwe surande makko nde yo nde reene tawa o bonnaka o yeebaka haqqe makko on jiiɓaka wiya yo gorko on jombu ɓeeɗo sonnaɓe nayo fiyo sonnaɓe hen moodiɓe si en daari hande sonnaɓe ɗuɗuɓe hande no jooɗi moodi ala tawa ñande ɓe ɓe labtaka tawa ɓe nawnare nden ko honɗum fayɓe ɗum ko ɓe tawata ino wakkili ko heɓi ɓe wo ɓe wakkilaki yaltude ɓe waɗe zina hiɓe faala heɓude gorko tawa koye laawol sariya yanke o kaɓe humta haaju maɓɓe on kono ɓe wakkilaki wadde zina si fawi ɓe ɓe nawnu to kono ɓe wakkilaki wadde zina
ɓen no woodi hannde no ɗuuɗi e nder galleji ɓe ɗuuɗi e nder galleji ko njelo jooɗi ka cuuɗi hannde ɓe tawata hiɓe reeni pellet duuɓi ɗi ɓe fewnude e muɗum ɗin hannde ɓe heɓata gorko ara o innana faala no ɗuuɗi ha tawa hon ɗum woni sabu on ko ɓay woɓɓe o heɓaki jumba oɗo ko danger ko masibo mo tawata anda oɗo danger muɗum si wona allahu tabaraka wa taala jomiraɓe galleji ɓe giɗen andi ɓayde wonde e mum si tawi goɗɗo heeɓi jiwɓe ɗiɗo jiwɓe tato jiwɓe nayo helli faaɓe ka nder suudu makko haray ono mari soñdia jam tawi ɓe yaltali ɓe jomboya nokku o ɓay ko ɓe neeɓi ɗo o a ƴettata ɓiɗɗo ma ƴettata nene goto ma ƴettata ɓeɗo fof no harmani ko neeɓi o ko so tawi janano e makko ari wii hino faala resina dewgal sunna e farilla o yaha ɓerde maɗa ne ɓurta no woni roytatuɗo kono galleji ɗuɗuɗi no woɗi hannde ka tawata jiwɓe nene gotoɓe ɗiɗo tato tawa no arɗodirita moodi heɓaɗa non ko danger e molanaɗo noon babaɓe ɓen no andi ko ɓittede honde woni koɓe wonni on ko ɗum waɗi nokkeli goo a tawa e duhi ɗon o wona obligé kala arɗo wi no faala no e wokkitire to fi holɗum yo ɓuytanmo soñdia won ɗon ka nder suudu waɗi noon si jiwo woni ha o helli faama o watti yiwde hoore makko enele kanko tigi mo handi heɓude e modibbo pelletto oɗo e mawa makko ɓe hara mari combat jam fi oɗo heƴu ka nder suudu o tabita tenti o zamanu mo wonɗen ɗo hande mo tawata piiji bonɗi ɗin ɗi fop majji boneji ɗin fof no newi no ka nder cuuɗi so jiwo on no wawi ƴettude téléphone o connecto ɗo yiya kala ko gorko e debbo waɗata ka danki makko ka waali ko honɗum wiiɗa si o heɓali ga o yaha o sakkoyo o tuyo makko ɗo ko honɗum o waɗata masibo mo ɗuuɗa ko ɗum waɗi so l'islam o wii yo worɓe ɓen jombu nelaɗo sallllahu alih w sallam noddi sukaɓe ya machara sabab man istataa minkum lba'ata falyatazawwaj fa innaha agaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj nelaɗo ko ɗum waɗi siɓe noddi sukaɓe machara sabab waɗi noon ko ɓeɗo jombata nafa si goɗɗo yaafo ɗon si goɗɗo yehi ha ɓe duuɓi 50 duuɓi 50 ha joni jombugol hande kadi haray ala ko sukaɓe ɓen nelaɗo noddi ɗo imo anduno mawɓe ɓen no toon kono o noddi machara sabab man istataa minkum lba'ata falyatazawwaj amrun min annabi sallllahu alih w sallam falyatazawwaj amrun ko yamirore noon idan yo sukaɓe ɓe wakkilo ɓe jomba yo mawɓe jiwɓe ɓen wakkilo wallito en fi no jiwɓe ɓen jombire waɗi noon dolle ɗe ƴettude ronde ɗen ɗen hannde ɗe dewle no gasa 80% ko ɗum sakki sukaɓe ɓen yombugo ɗum noon kadi e wattana yiile e mum baaba jiwɓe ɓen yoɓe wakkilo ɓe newina ha newo si goɗɗo ari inni e nele meɗen ari ndarugo o jiyomo on so tawi jeeɓe jogitaki ɗen andi ko fanda e ngol kongo ko so tawi woni a haaldidale e goɗɗo na wonde si anni alimu ko so tawi woni a haaldidale e goɗɗo si a heeɓi ɗum mo tawata komo nelaɗo maaki on in atakum man tardawna dinahu wa hulugahu fa zawwijuhu si ari on mo tawata on weltori dina makko kam on tawi o ko neɗɗo julɗon imo mari gikku a tefimao e makko ɓen andi gikku no woni toon waɗi a fottata e goɗɗo ɗo tun anda gikku makko o si o ari o landiki koya tefu ka gorol makko ene ɓe ko hontoɓe koɓe hontoni sifaneɗa hay so tawina nokku gooti uɗon hande zamanu ngun no woniri ni goɗɗo mo laaɓe to comme a telimele to ɗo wawi andude mawo makko ɓe a tefay anda enele ene ɓe telimele no ari ɗo no landi jiwo haara ɓe ɗon andi ɓe toon a heɓay pellet fiilan mo andidirɗa mo telimele mo tawata no wawma sifanade suudu ɓennu gonno waɗa si a andi ko yimɓe gikku moƴƴo ko yimɓe diina wota wi ɗon ko be hunde kaari ara ko be hunde kaari ara ko be yiidon e kaari ko be yiidon e kaari sina ɗum gasata newin dewle ɗen fof ko ɓuri moƴƴude ko dewgal newinagal ngal dewgal newinagal ko ngal ɓuri marde barki son on tigui eto o newinanaɓe fino jiwo o resire ɗum wallitoto sukaɓe ɗuɗuɓe ɓe jomba wakkiloto wallitoto sonnaɓe ɗum ɓe jombaka ɓe jombe kono so tawi woni en jogitike o rettimu mo jogitiɗen ɗo hande jiwo jombeteɗo o ko mawɓe makko ɓen taw waɗa hen walisiji sappo waɗa compilaji wulore waɗa paani waɗa dolle ɗe anduɗen ɗe ronduɗen hande ɗen ɗum ɗo sakkoto juɓe ɗuɗuɓe jombede haray noon wattane yiili nde haaju woɗɗo no bona o e wonde a tawa himo tawa ɓe jiwɓe meɗen ronkugol ɓe jombede sukaɓe meɗen ɓen salagol jombugol no e meɗen e wattana yiili e ɗum e wattana yiili e mum wota en sabtin dewle ɗen eto ɗen landuɗen e dewgal ko sari o landi ko kono sari o landi e dewgal ko a sadaku ko teŋew si gorko on heeɓi sadaku ko hedditi kon ɗo jombo yaada mum ka maɓɓe toon kala ko waɗama ɓawo ɗum alandako na a landi kono tawa ko be kaari e yiide ko be kaari e yiide ko be hunde kaari adde ko be hunde kaari adde ɗum ɗo sakkoto juɓe ɗuɗuɓe jombeɗo sukaɓe kadi ɓe hulay ɓe na sanga ko sanga nde ɓe heeɓi ka ɓe heeɓa konko ɓe landete o si ɓe jombata
sukaaɓe ɗum ko ɗum woni wadde ɗe awa yewteɓe ɗum fi jommu ɓen no heddi o welanaɗo jande landoɗa fuɗɗanama contande ko landete ko idan ɗum ɗon sakkoto e jiwɓe ɓen e jombeɗe gandeji ɗuɗɗi no woodi ɗi annduɗen ɗi tawateɗe en suuti jiwɓe ɗuɗɗuɓe no mowodiri toon taɓe joom baka amma qadiyatu dulmi allati yahduthu min almuaddidina lizawjat falaysa dhalika dhanbu lilislam lianna alislama qad harrama dhulma bal wa tuhaddidu man dhalama fi hadhihi alqadiya an yattiya yawma alqiyamati wa shiqquhu ma'id are amma tooñe ɗe jombuɓe ɗiɗo tato woni toñude ɗen jiwɓe ɓen e no sonnaɓe gader galleji ɗum ɗon kadi wona bakkatumul islamu faggiti mi mana na l'islamu yamirɗo a jombu tato nayo on na kanko waɗi tooñe ɗen e ɓe wonaɓe tooñede bal ko gorko jombu ɗon kanko woni toñude sabu l'islamu kañum no harmini tooñe ɗen e dow bani adama allah tabaraka wa taala inni ya ibadi inni harramtu dulma ala nafsi faqad jaaltu baynakum harrama fala tazalamu min allah mi harmini tooñe en hoɗa mi waɗi tooñe ɗen hakkude men ko harmi watta on tooñide idan tooñe ɗen e côtéji ɗi fof no harmi bal l'islamu on teeɗike o keerani o kambani kala gorko tooñuɗo sonnajo mum ma sonnaɓe mum o kambiranimo argol dargal ngal tawa ko paralyse abu hurayra fillanike ɗum maako nelaɗo sa sallam selluɗo man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma duna al ukhra jaa yawma alqiyamati wa ahabu shiddayhi ma'in rawahu abu dawud abu hurayra o maaki nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki kala tawɗo no mari sonnaɓe ɗiɗo bimana ila ɗiɗo ha nayo o oñike e goɗɗo e maɓɓe o akkitiɓe e hedditiɓe ɗon tawi ko on ɗon yewtidete tawi ko on ɗon hiiridete tawi ka otowal ko on ɗon yiyete ka cérémonie ji ko on ɗon yaadete e mum kala ka nodda ka tawata ka modi kaari yiyete ko kanko e on ɗon hedditiɓe mo anda ka tawde ko sonnaɓe makko tawi ko ni alhaali o wayi wona sukaɓe buy wayi hannde si jombi arano tawi tigi tigi on ko wiyeten noon ko mawɓe jombanno on tigi o yehi o yurniki ha joni o heeɓimo faala on oɗa ko mawɓen farno hoore makko ko ɓiɗɗo yaaya ma ko ɓiɗɗo kaw ma ko ɓiɗɗo bappa o jombi on ɗon tawi hawrananum joni noon ɓenni ɓe joni ɓe udditi damboga on jaaɗo ɗum ka faalla o ɓayde andi ko adame on no ka wiyogol arano on ko mawɓe jombande idan ka ɓe wi wonko ɗon hay so tawi hawrana on tigi jaɓirana mawɓe on fiwata o yedduɓe joni noon min udditi dambogal ngal daaru ka faaliraɗa o on tigi yurno haɓa mo faala jogi to centimétre o jinda ha o heɓa centimétre mo faala o wonde o heɓa demi centimétre mo joguino on o jomba on si oɗo ari joni ka suudu waɗa abandone fo tawa so tawi woni ko marɗo oto simo yaltudude oto on kanko on ɗo yidete ɗimmo arano yiyata siko motoru kanko on ɗo yidete siko ka dennabojo kanko on ɗo yidete siko ka peerajo kanko on ɗo yidete siko voyage ji ɗin kanko on ɗo voyage idete si tawi ɗum wayini ka yaasi gon ɗum wiɗaka nder suudu hare ka nder suudu kan tesike ga en andi oɗa waɗama janiban nelaɗo maji kala tawɗo alhaali mum ko ni wayi e duhiɓe ɓen ko heeɓi sonnajo mo tawata ko oɗo ɓuranimo e sonnaɓe makko hedditiɓe ɓen nden ɓurande ɗon permettalimo waɗugol ɗum hakkude makko e makko ka nder suudu maɓɓe kamɓe tunɗiɗo ɗum puusimo ha o tooñi sonnaɓe hedditiɓe ɓen o jonniɓe ko oɗa hanu ko jonni oɗa ko ɓeeɗa hanuno hendade ko o wayri ni o maydi emo o tuubali nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki on tigi aro e ñande dargal ngal dari yeeso tagore nden foof adiɓe sakkitiɓe taw no dari tawa sengo makko ngoyan ko maayi ko paralyse yiiɗo mo ande oɗo ko munumɗan hakkude sonnaɓe mon naadoya ka nder ka naadoyta toon imma aljanna ma yite la ko ka dargal ko ka arasatul qiyama ka fof dari ɗo yawma yaqumu nnasu li rabbil alamin ko ɗo o ardoyta e on alhaali makko ɗo yiiɗo mo no ara o andi timmo andi ko modi gaari ni ko ala jenni tawa sengo makko fof no paralyse tawa noon adna gata emo timmuno kis ko bone makko on no dargal ngal daro o immitinere on alhaali ɗon hara o ñawaka taw abou dawud o waddinoɗo hadise ɗo ko sunanu makko fa innana numinu bi anna allah azza wa jalla shara'a hadihi l umura lana huwa alhakimu lkhabir allah tabaraka wa taala ko ñeeñuɗo ko humpitiɗo o sar'inani en yiyen jombo ɗiɗo yiyen jombo tato yiyen jombo nayo ala alimu latif qala taala khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira allah o tagi kala hunde o eɓɓi ɗum eɓɓore hay hunde o watta sina ka haani wonde ɗon so yi o newnani o suɓanike yen jombo nayo ko fiiɗi nafooreji ɗi kontuɗen ɗo e ko henaɗi ɗo si en daariɗo kadi ka goɗɗo jombi ɗiɗo tato nayo o haray sabuji ɗi mbiyaji nelaɗo sa sallam jombi ɓuri nayo kadi nde kay kanko mo newnananoɗo no jeeyanoɓe nelaɗo jombay no tawa naafiji min ko fu tawa naafiji men bal ko ɗaɓɓugo relation ɗi on jamata ɓaɗi noon kala mo ƴettanɗa haray an e on sabodiri
o wallindira o yurmodira ber ko woni ɗon kon kono noon ko so tawi dey huwodiral ngal moƴƴi hakkude ma e sonnaɓe mo ƴettuɗa si wona ɗum no waynodire ka kaani ka hulɓini ka tawata innidirtake musiddaji ɗi lañcotaɓe innidirta ɗum noon kadi ko bone molanaɗo mo tawata yimɓe ɓen no hani etade ɓe moƴƴina ngikkuji ɗin on tigui eto fodde taga makko ɓay bani adama timma hay goɗo timmuɗo ala kono on tigui eto fodde taga makko on tawa o toñani wona sonnajo makko o wona e geygol sonnajo on koye wure makko kon o eto waɗano beru ko o wawi kon o eto o suuro boneji makko ɗin e maɓɓe tawa ella e wurani e makko mo o andi hewti sabuɓe makko ɓe ɗum ɗo ko hunde hanude nde tawata eɗen hani jogitade gikkuji ɗin ɗi moƴƴa huwodiral ngal ngal laabe ko ɗum wonta saabu ha barki heeɓo e ɓiɗɗo naɓe jibinede ɓe kono so tawi woni huwodiral ngal ngal kaani ɓerɗe yimɓe ɓe metti ɗe ɓiɗike a kara hanko heɓoto ko wawata nafirɗe jommum ma nafa goɗɗo go ɗum noon en toro allahu tabaraka wa taala yo allah arsuko en faamu goɗo e ñawoji l'islam o nenon en gollitir goɗɗo haray si hande no jooɗede wiyawa men newni jomɓe tato jomɓe nayo islam no dino en e ɗum neeɓi aji alquran ɗe jangganama ɗe hadiseje ɗe e jangganama ɗe nodduɗe yiɗe jombugol ngol no woodi maslahaji ɗuɗuɗi telemma gorko on e telemma sonnajo on lawa jombude ɗo sonnajo tawa no woodi ko mankamma buye makko kono fi wota a hawgu ɗum e moƴƴere nde o joguinde ɗaɓɓoye goɗɗo go watta ɗum no gasa on non arda e goɗa mankiraɗo ɗum ko nafoore ma an gorko on noon nafoore ɓen kadi ƴettaɓe ɗon waɗi oɗa hankino haade o ala moodi joni heeɓi moodi ka muññitoro hay goto timminowo ko adna ɗo ala timmanta goɗɗo ko ñande darngal ngal dari ɗum kadi ko so heeɓi aljanna amma ko adna ɗo kala ko heɓuɗa si a heeɓi jawdi ha honto tigui de a tawa no woodi ko mapimaka nder gana no woodi galleji ɗo ɓe tawata étage uji ka yiɓɓitoraɗo o ko étage ala jikare kono so a naati a yeytama kono feƴƴude ka ɓeygure makko e ko wona sayede ka nder galle kon a tawa e sinda an miskino ala ka waalo kono a ɓeygure maɗa nene nanodi ɗi ko alhaali ji andari no iden goto ɓuttintaka hoto leydi ɗo hay goto ɓuttinowo ala si a tawi an no ɓuttiranma ngosen goɗa a tawa kaari kañum ka ɓuttiranma ɗon ko ɗo wuliranimo ko ɗum waɗi en muññoto ɓenno ɗen wakkilo ɗen wuuren e hewre ko allah e nelaɗo wi ko si ɗum ko ɗum ɗon dummatɗen sawa waɗi noon a soñƴoto ɗo ɓeru dumum nen ko wuurata ɗo kum yawmal qiyama yaha fotoɗa to kono so tawi ɗum woopi en soñƴoto ɗo a heɓayra e jawɗiɗa soññora teleɗa ma manqueɗeɗa jawɗiɗa ɓuttinirata ala kulli haali no ɓuttinta ɓuttini wo on ti heɓɗo aljanna yo allah subahana taala arsuɗo aljanna qulu qawli hada wa astahfirullah wa lakum astaghfiruhu wa huwa ghafurur rahim ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر كيد اعداء الدين برحمتك يا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين